Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhiar tu si len sang puya Mizoram COVID-19 shikai mek zinga zazel somruk pasari chuang chu namdang veng him tu sipai de ovek anni a zazel somthum vel chau tual chung mi anni Tourism Minister Purobad Romoi roite chuan COVID-19 shipui leng chu Mizoram tourism lam hoya ezon nei na tual le ni na soi Voin kha nagalana COVID-19 positive za somni pathum hu chu ani Ramchunga COVID-19 shivei en koldam an pungzel Mizoram COVID-19 shikai mek zinga zazel somruk pasari chuang chu namdang veng him tu sipai de ovek anni a zazel somthum vel chu tual chung mi anni Integrated Disease Surveillance Program IDSP how to tenhena changa thudon danin voinlama shikai en kon na hmuna changa chuak hriat alani ma hian shikai mek hi zathum somruk pakhatan oma anzinga zahni somli pathum zazela somruk pasari point pathum pakhat chu sipayan ni a mi za som pakhat zazela somthum point pasari panga chu civil mi anni a pasari zazela pakhat point bial pathum chu hrido konga ahmatonga thoktu te anni sipai kanti mai paramilitary force zinga BSF antam bera battalion li omin Assam Rifles in battalion thum anneya adangte chu NDRF CIJW school vaireng te border roads organization Indian Army le CRPF te anniya BSF mi shikai mek hi za somthum pakuan oma Assam Rifles hi somli pakhat omin BRO somthum pasri le CRPF sompangan omani sipai kanti mai hi som pakhatan omboka NDRF mi omzongzong lungver hmuna somthum panhi te chuan shi an kai kim vek to a tuna ero chuan shikai anom to lowani BSF shikai to zongzong hi zali somnga parukan ni a Assam Rifles shikai to zongzong hi zahni sompali anni thunga azave aitamin an kai le to lowani Health Department ho tu pakhat chuan sarkar lai puin in khar khip kai hruaina huang chung atel velo awangin sipai te chol la le in son kwal awangin anjinga hri anin kaidar na sa hle nia a hriat thua soya an sipai hmun puya in khung hran na hmun anen kol dana po midang himna atana dan zom tur an zom thalo ti chu an tho puite an kai chhon na sadana tangin alangani atibok tun hnaya hian tual chunga shikain an kai chhon hmu chu atlem sot hleya Containment zone puan lai mek bong kon veng le aveng then om then khati lova chuan shikai hmu chua om to me lova bungra phurtu trak khaltu le anmani puitu te zinga shikai hmu chua atlem so hleya sipai ero chu state pona tangalo kir zinga shikai hmu chua engmozat anla omni tin tathung ani heti lai hian shikai to zongzong sang ni za somni zinga sang khajanga somni pani chu state pona tangalo lut anni a mi zanga som corporate ero chu Mizoram chunga shikai sign an kai chhon anni Mizoram MLA zinga COVID-19 shikai masaberle omchun Dr. Buradan Chakma chu shi akai tolo wangin an en kolna hmuna tanga chuatirani Dr. BD Chakma hi nimin kai khan COVID Care Center CCC atana tun hnaya manthar khatla a new MLA hostel atanga chuatirani a ani hi September ni som pathum khan shi akai ti hmu chuani a Assembly Secretary ta thok le khasem kwal tuin shi alo kai ti hmu chuani hnuwa MLA then khat sample and endik zinga telin ani hi akai ti hmu chuani Rapid antigen test avoi ni z shikai tolo anga mu ani hnuwa September ni somni pali khan RT-PCR manga endikna shi alakai ti hmu chuale ani a phailama kala inan diktira ngen na nol sak ani hnuwa shi apai tolo ti hmu chu ani awangin enkol atanga chuatirin ta ani nimin khan district sanga TrueNet laboratory COVID-19 shikai hmu chu thar som pasirin oma ZMC RT-PCR laboratory sample za samrupakua endigni in shikai hmu chu tharanom lova rapid antigen test result a shikai hmu chu tharanom lobok TrueNet laboratory COVID-19 shikai hmu chu tharte hilungnei district a mi som pathum mi pavek kum som thum pathum le somnga pakhatin karan ni a mel terama munpui nei BSF som pahni le Indian Air Force mi pakhat anni BSF te hi asamatanga local ani a Indian Air Force ami hi Uttar Pradesh tanga local ani an vai hian an mani sipai hmuna khungshan lai vek anni a shikai ti langchuak lo vek anni Champhai district a shikai hmu chu tharte hi mi pa pani civilian veve kumsom ni pasari le somthum pasari upa anni a Guwahati Assam atanga tun hnai lo honi in khungshan na muna omlai shikai ti langchuak lo anni Mame district mi hi meichhe pakhat kumsom rupalia upa Tripura tanga lo ho Zalian khuwa anma ni chene na khungshan lai shikai ti langchuak lo ani Longklai district hmu chu hi mi pa pakhat kumsom ni pathum upa Himachal Pradesh atang local RPP Road Construction Company engineer khungshan lai shikai ti langchuak lawani Tourism Minister Purobad Romoi roite chuan COVID-19 shipui leng chu Mizoram tourism lam hoya ezon nei na tuar hleni na soi
voina All India Radio News palai na komna minister chuan mimal enkol khwalzin te ri anale eitur lamna hmun ba ka sarkarin jinmi te tana riana eitur lamna le inti hlimna hmun abuat sai te chu hrilenga wang hian khar vek ani thua soya khwalzin te awanga ei mu mimal ba ka sarkar tourism department in asum huna te khar ani awangin har sadana satak om thua soya chuti lai chuan tourist lots tamber chu in khung hrana hmuna le shikai te enkol hmuna ta na hman ani awangin shipui len laia tholok pol tak department anni ati kharina tourism manga ma kan lang nang chi po hian tuarna sem ema kan tourist lodge kan sumlak lu na vele kan activities lian ve so tourist lodge le tourist accommodation vel rang kan han nei tourist resort chang chi te hi ni a khar ve ka nga ya tin kan tourist lodge page chu atam zo khi quarantine center ra manani a then khat page chu CCC kan tiang chi a covid patients te enkol na hmuna te manani a chu wang chuan tourism department hian kan tuar kan ti rolin kan tholok ve viau ni tourism department ha thok te chu mi hria thlolem lova hrive do na konga tholok anni thu minister chona soya chhun jan zoma shikai te boipui tu anni ve thu a soi ani Presbyterian Church of India Mizoram Synod in Adin Mizoram Christian College MCC chunak tuk thotan ni jingdar college an ve hian honani donta MCC honna in khom hi JM Lloyd Hall Synod Officer Botsaini Dona Executive Secretary in Charge MCC Reverend Kellerin Moina Kai Shwayanga Synod Secretary Reverend Vanal Rovakhiangte in Melshriatina Hun Mangin Mizoram Christian College Principal Reverend Dr. Lalchungnungan College Din Dan Chanchin Soin in Melshriatina Hun Ahmangang Mizoram Christian College Mizoram Synod Moderator Reverend R.L. Changlenan Hongin Thucha Asoi Ngalang Synod Service Board Chon He College Assistant Professor Contract na thok turin mi sompali le librarian ata mi pakhatte alathara october ni khat sang ni somhne tangkhan an hnan som hal to ani Mizoram Epidemic Diseases Regulations 2020 to chana September ni somhni pahnia tanga bong ko local council huam chung containment area atana puan na chu chief medical officer Aizol isin rotna athen angin voin chonu dar thum le chan ve tanga li ani tak thu Aizol district board sap chuna puang Nimin Khan Dorpui Veng West KTP in Central KTP Mingin Aizol Civil Hospital Tan Thisen Unit Somthum Pani an pe a mi pa somni pare le meche palin an pe Bethlehem Veng Thang Branch KTP 10 and Rising Day Voice Somni Progna Polin Synod Hospital Tan Unit Somthum Pakatan pe boka mi pa somni pakol le meche pani an nia AVBD Champhai Branch le Champhai Zion Veng Branch Way Meten National Voluntary Blood Donation Day Polin District Hospital Blood Donation Camp an hoi hota Zion Veng Way Meten unit somni palian pe a mi pa som panga le meche pakwenan pe ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani voin kha nagalana covid-19 positive za somni pathum hu chu ani a state health minister S Pangnia phom sedanin shikai mu chu tharte hi Dimapur atangin somsari pali Kohima atangin somli pare longlenga atangin pakhat ani a voin ve khan thrive en koldam somnga pakhat chuati rani a damlo en koldam te hi Dimapur somli tun sanga panga mokok chunga panhile mona pakhat anni a naglana hian shivei to zongjong sangruk zaruk somnga panhin am to a enkol dam hi sanga zani somnga paredan oma tuna shika enkol mek hi sangha zani somni panhin oma thi pui hi mi som panhi anom to ani ramchunga covid-19 shivei enkol dam an pung zela voin thlengin damlo nu somnga panga chung enkol dam om to in khovela shivei enkol dam tamberzinga India telmeka darkar somni pali kala chung khan damlo singre sang ni chung enkol dam an oma shivei enkol dam chakzong hi zazela somret pali point pakhat akai to ani Union Health Ministry chuan shivei enkol dam le shivei mek te in thlauna po azau tel telati a shivei mek ain enkol dam hi alian rukdonin an tam to zok ani ramchunga covid-19 awanga thi hi zazela pakhat point panga ani a darkar somni pali kala chung khan shivei thar singsari sanga le zare somni pakwa mu chuani a heti hian shikai mu chho to zongjong hin noi somru panga singli sang kole zathum somsari pali an om to a tuna hian shivei enkol mek hi noi kwa singthum sang sari le zaruk somni panga an oma darkar somni pali kala chung khan mi zakwa somlin an thi pui le a vai noi khat sing khat le zai sari somret panin an thi pui to ani chanchin thar chherti top na na tlang pui Mizoram covid-19 shikai mek zinga zazela somruk pasari chuang chu nam dang veng him tu sipai de ufek an ni a zazela somthum vel cha utol chung mi an ni tourism minister Purobad Romoi roite chuan covid-19 shipuileng chu Mizoram tourism lam hoya ezon in atwar hle ni na soi voin kha naglana covid-19 positive za somni pathum hu chu ani ramchunga covid-19 shivei enkol daman pungzel chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu